Gotovo sva tila ekshumirana iz navodnih masovnih grobnica u Izjumu imaju jasne znake mučenja, uključujući kastraciju, tvrde ukrajinski istražitelji. Prvi zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine, Yevhenij Jenin, ispričao je za sajt Suspiln kakvim su sve navodnim mučenjima bili podvrgnute žrtve. To uključuje slomljena rebra i napukle lobanje, muškarce sa vezanim rukama, slomljenim vilicama i odsečenim genitalijama, rekao je on. Guverner Harkovske oblasti, Oleksij Hubov, potvrdio je Jeninove izjave i dodao da je među telima bilo i 2 djece. Neki od mrtvih imaju znake nasilne smrti. Ima tila vezanih ruku i tragova mučenja. Utvrđene su i rane od eksploziva, gelera i uboda kod preminulih, naveo je guverner. Objavljeni su i snimci navodnih soba za mučenje u policijskoj stanici u Izjumu koje su koristile ruske snage. Stanovnici Izjuma nisu u stanju da procene koliko je ljudi nestalo tokom ruske okupacije. Jedan od odgovora možda je pronađen u subotu u Borovoj šumi van grada, blizu ruskog kontrolnog punkta, gdje ukrajinski forenzičari sada obavljaju ekshumaciju pronađenih ljudskih ostataka i prikupljaju dokaze. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da je veliki broj Ukrajinaca sahranjen na različitim lokacijama na severoistoku zemlje, dok je guverner Harkovske oblasti Oleksij Hubov rekao da su na 99% tila ekshumiranih iz masovne grobnice u Izjumu pronađeni znakovi nasilne smrti. Nakon toga je Češka, koja trenutno predsjedava EU, pozvala na osnivanje specijalnog međunarodnog suda. Izdavač iz Izjuma Maksim Maksajmov, 50, pokazao je novinarima Guardiana mesto na kojem su ga ruski vojnici, kako je rekao, mučili elektrošokovima. Naveo je da su ga izveli iz njegove ćelije u podrumu lokalne policijske stanice, poseli u fotelju i zakačili mu spajalice na prste, povezane kablom za starinski sovjetski vojni poljski telefon. Potom su okrenuli ručicu i pustili struju kroz njegovo telo.